Pertempuran sengit masih terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Perebutan wilayah juga masih gencar dilakukan oleh kedua kubu ini. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Senin 12 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen pasukan terjun payung tunggal Rusia merebut benteng musuh tepatnya di pemukiman Veseloye. Kelompok prajurit dua negara bekas Uni Soviet ini saling adu tembak di arah ini. Seperti yang tampak dalam rekaman, mereka terlibat adu tembak dari jarak yang sangat dekat. Serangan yang intens antar keduanya membuat pertempuran ini semakin sengit. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Теперь кубик, будьте наготове. Может будет вылазить оттуда. Обходить пошел, передай, один обходить пошел. Вас один обходит, кубик, вас один обходит. Запад отходит, аккуратней, двое запад отходит. Здесь двое запада отходит. Красавцы, вы одного. Малину принимал. Муха, кто левее от тебя стоит? Ты просто богомол, легенда, я тебе отвечаю. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.